wakitumia promo code Ndizi TV. Download TapTap Send kutoka Google Play au App Store. TapTap Send. Send more, spend less. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Byake gimao mwanche muri abigataseni kya Ndizi TV no gosemera kone nakobere ko gutwara obuligereria borobia nabayigo kwego kelia emerobelio a megataseni kya Ndizi TV nigo cyaragire cyinsa isano na ibere cyabono mubaso asina berege inkwerobelia bwikiranu kwene kibnango koletranda mangana majiabu na bereka gwatika kura chingongo chonsi inyechense astinse mwachichi mitandao asense mwa ya Facebook na bakwenda gutobwatia gwetera Ndizi TV News Digital nabiga sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense moya website na bagotonya gwetera www.ndizitv.net Frida Kerubo nolyo kweneke mna chibi channel yogiria gwikira sole asenchira ya bene nere Petra Mukeira asense mo chibi orokele ni gotokobwatanere Lydia Mose chinga kitoro che oboibi wechi transformer waberebo kwira Emily ase orogongo rwusi asege korokia bwango igakya bakegokorekana asense meri ya siara nabiga asense mo chinde ni gobokoreri asense mo yechiskuru bwaberebo goteneni gwa anene ase aborokia ba junior secondary school bagendete no mugirobo na bali babeta bakonyora ogwakwa netoigo asense meri ya maimayu nigo babere bagwesoke bene na bayo kwemurunganya gocha ase serikali magayo gosabwa kunganya ase echiwiki bere kirebosyo ase babere bakweneke bnatibabwati ase bakogenda mwanchu murigereria ayongati yali nkwaliganete aso mu basolero toskatonyegera nkwirana ndasege keke kirebosyo elinde ngomanya mange asenchira iyo bwenye Mwancho murigereri yangu kwaligani bene ilinde tobeto gwasanga asobwamo gochakabono iga goika omoelio Koya chaka amaya yebire biga nigo tokoya chaka kurwa ase orogongo rwogusi asengo kumenya bunanigo obwibi bwechi transformer asorogongo rwo wabeire bokoira Emily aya magaya bamenye bensemo ya siara igotokase sublocation ya Bunyagatani ward ya Nyakoe ebunge ya Kitutu chache South obutukobogo kira lero baba konyara buna transformer kora sensemeyo yabeire egekoibwa nonya naboni go babere bagwesoke bene nabayigo kwemurunganiria ogotenna ko bokoleri anene asensemelia yechisemi nabayigo obonchiriria kone nigo babere bagokurwa egekure tindi gochia ase abaibi bechi transformer asibaganirie serikali kuimukia egetambukero na gochaka obutukikigima elinde konalia abaibi abo Tanga tuatika ile getirianda abana baitoma kore prepsi ka kitogi keria gakoreki performe yakonya nige konyete abana baitoma kore bali props morning and evening ngokora bali preps gente kentu ana kora nande ntusiara na banda batulifu in fact nonye na serikali nema itenga gento kebenkia na okore kana siara gai na ibwe sitore ekiara toko urwe performa abantu bali bali metitaya chinyene mbabwate ganga ntuna batokota kosebana no molimo bakali mititaya chinyene bacho kutoure performa no molimo sinakene ngobatoire no transforma yeito abana baito basame erinda magendo reita korangaki Grabono iga nigo tubakumiri sana gotukogo kiera rera kera twa chikoboka twanyore transforma irani ni school ya St. Matthias Siara primary iga eibire n'abantu batamanyikaniye oyomo asaba kore biasara ga ige bike rero mo cyando twaro liko cyakera bo nigo monene
igo nabo kamambia nkogende shughuli ya chwakali nkonyore transformer konyore gotokonya lakini skuru ite ya siara igetagoire ekaigorwa ekero twarigiringa goikebe no muntu chiete skuru ya pabo gosomere gori transformer na chikoigoro ekitwa hobo byabo byabere bigotegererwa ne kyombekeri yokolika aborokia gya Teacher Service Commission. Kwa kufunza imekuwa ngumu, lazima tuingie darasa baada ya darasa lingine. Hatuna breaks, hawana walimu wa kutosha. Mwalimu mmoja ama wawili hawezi funza 14 learning areas. We really don't understand as parents how we send our kids to school and they come back home telling us that they've learned nothing. Na swali yetu ni je, tutashinda huku nje? Tumeng'ang'ana, economy imekuwa ngumu, pesa yenyewe kupata ni shida, alafu ikipelekwa shule hakuna walimu wanafunza. Tunataka kuambia TSC ni we are not going back no matter the intimidation. So wherever you are, know that if we are not going to confirm us, we are not going back to those classes. Comrades power. I cannot even afford a girl to keep my kids. I'm just leaving them in the plot because the money is not enough. And you TSC, you are not respecting degree. There is no one in Kenya with a degree being paid less than 20. Imagine a degree holder being paid 17. You are joking with us. We need them to pay us one booms. Not we are tired with the 17K that they are giving us. We want to tell the parents of this Republic of Kenya that the parents who have their kids in grade 7 and 8, they have no teachers in those schools. Si tuko hapa watoto wa Masra tunatabika barabarani. Tunataka haki itendeke. Na tunasema ya kwamba tumeapa na tumekula kiapo. Aturundi shule kama kuna confirmation. Aturundi shule kama kuna nini? Confirmation. Aturundi shule. Valia babete bakonyorwa nogwa kwa chingaki chetoigo asensemeli ya maimayu nigo babere bagwesoke bene nabo igo kwemurungania gocha ase serikali amaiga yo guchika gukunganya kurwegwa gocha ase abali babete bakonyorwa nogwa koko asibabere bakoyegwa chigwiki ibere bakunganya kurwa ase chikambi echibabete bakoyegwa ne serikali ase okomenya ase gekegeke kolende nigo babere bakwemurungania na kweneke buna nigo enibo yabo yonsi yabeteke gosombwa na mache ase bamuchia serikali ase okuba emitinye tato ase barabe bakonyora obumenyo chinga kibabe bakweneke buna mbabwati nchirende yonsi barabe bakwegendelia kolende nigo babere bagosaba obokonyi ase okwagacha no nyachinyumba nabo igokonyora emirimo ase barabe bakwegendelia subugima bwabo bwakiralitko. Tukaambiwa tumepafutiwa 2 weeks. Kila mtu ajipange anatafuta nyumba aoneshane ndio aende alipiwe 3 months na upewe chakula na upewe 5,000 last tuondoke. Je, swali ni moja. Tunajiuliza aje tunaenda kiaje? Tunaenda wapi? Baada ya hizo miezi 3 tutafanyaje? Na hata ukitoka hapa utatokaje? Ni unga ni utatoka nayo. Wale watu wako hapa hamna mtu aliweza kuokoa kitu ndani ya nyumba yake. Mpaka pesa taslimu zilienda. Ng'ombe zimeenda. Mbuzi zimeenda. Asubuhi tuliamkiwa na tukaambiwa tuhame asubuhi na mapema sana. In fact wakutupea hadi kitu hadi nini. Red Cross ndio wametusikidia huruma wakatupea kitu kidogo. Hadi transport wakutupea hakuna kitu walitupea kutaka kushughulika hadi venye tulikuja. Kurudi hapo huwezi rudi. Juu hata sahi hata ukienda ukae tu kwa hiyo nyumba hata kunyesha mchana unatoroka. Kunyesha usiku unatoroka. Utakaanje toroka. President wakati alikuja alituambia mtu nyumba yake iko karibu na maji asirudi. Lakini shifu ametuambia turudi tukakae kwa hiyo. Omuwaziri bw'oburemi Mithika Linturi nigo litukoria lero abakagwikirana bosi bwa Senate ase okwiranĩria amabolio aliarengete ewizara y'oburemi okwana nigo abagakwerera asobwagare emirimo abere gakobeka asokobwaterana ne serikali anene ase ogokinya uchumi ya Kenya wetera oburemi asenekebna kobwatikana no roboti orwabaro kubwatkwa bwangoiga nigo rwaro kiribuna sekta y'oburimi nigo yabereke gutangana anene ase okogenderia uchumi ya Kenya. More revenue, and I am insisting
generating these very critical sectors can be supported, and then we can really be able to stimulate economic growth through investment in agriculture. Madam Speaker, less than a month ago, I was opening a forum in KIC in Safari Park on agricultural financing, and we are around 32 exhibitors and people supporting this sector, and everybody appreciates. But the manner, the state at which we have really to work extra time to ensure that we generate more revenue to be able to finance these critical sectors of our economy because of their potential to stimulate economic growth. So once we have support from Parliament, abaliki bamangana kurwa ase county ya Kakamega ni golitko lya lero bagokora okurubikana goika ase gitaseni ky'abanyanyimbo gya Kakamega kulengana na barabo nigo babeire bakwemurunganira igoro yobokoreri bwabo. Officer being called to record a statement to that effect. We want to see police swinging into action and delivering justice to us, because this is not the first time we are facing this. We are coming out because it has become a normal occurrence. Mwanji umurigereria kurwa asoro botoroni na ikiro mwailio bomangana magia asevre biga kulinde toska tonyegera chikoraga chinsa 10 ayona mangire nyara senchira yubwinye nabakwenda gutubwatia asensemo chichi mitandao asensemo ya Facebook Wetrandizi TV News Digital nabiga asensemo ya YouTube Wetrandizi TV News asensemo ya website www.ndizitv.net Eritrea Frida Kerubo nalieneke mnachibi channel yogide gukira sole asenchira ya bene nere Petra Mukira sinsemo chichibi arkelio nigotobeire tukubwatenere Lydia Musegenda gutwara obuligelio by'emigitaseni kya Ndizi TV obunabo bwanso obomagusia.